rang aje 2023 ningkana parman aphan occurring rong kimi here jona raklama long ningkani sekamai pipani thom aparman padopon po so karbi doma hijutang jubar aningkang ma sonta taxi pining le thot stami occurring rong kimi here jona teron pathok lama long pani thom aparman aphan ningkani sekamai pi padopon po lapen occurring rong kimi long stami pining pen ningkan hini lo ketalon pot si than pachini pon lapen Nagang district lapen Murigaon district lapen Pinang An district menjetong jipu than pachini pon lapen Karbi Anglong Thomas Council Chief Executive Member Dr. Turam Ronghang lapen Assam Legislative Member Dorsing Ronghang lapen Pinang An kitheki ding tum stami chetong nunji psi pachini pon lapen labang along mai phu ang ho bang ki aki hariti sing hia phansi pek pon psi than pon lapen Masuri pho mola chetong ji psi than pachini pon Kardom kado goi public news 24/7 kelang arat do an phans tamini lihin ban adap kemi kardom pajar poneng lo kardom tangti non nili kedala ke nomati hawar matin lakhakre trop nomati constituency ke parlo ponja samet okreng rong kemi hawar sinili dolo tangti isi birta kemi alam thia bangkila pui hen je 28 angdengs sokarbi domahi ningkan esek arongaje mati suri hinira ingkora ke thamaning kan farmandak okreng rongkimi indronat teron aklamalong si bipon po tangte alang litum lan ni thoma farmana phan alang litum dak cepaduk non mang ke kim kerang tangpon pilang bihu masih tangte alang litum pinang andak kecesek kecedang pondolo tangte alang litum phan Ithi alam the lapu nulihin pen arju ponji nang litum han porang cipin wan corolo tangte labang so peneng angdeng la 28 do mahia rongaji labang so rongaji ketalon ponji aput hak nang litum arat pembacini hate nilitum ketalon ponji la 24 pen la sidak cisik cedang nilitum pendel penceng lok kado kawe cisik pon bomlo angke dak nilitum long mate no mati imesi te autonomous council em retesing hi alang li nang cerap nang citudun pen la pen rong asar tum nilitum diha poramor khonang pidun pen nilitum reception committee kado kawe ceklem pon bomlo la pen nilitum advisor board pen nilitum aphan lam kado kawe diha poramorkho kadoga besita nang pipon lo sila soteng nilitum klempon bom lo la sikewang giar ni sitame nilitum mesen pen sitalon pon longji la pen kadoga be nomati arat sitame nilitum long nang cerap nang cetodunji la pen kaprek akhe sitame non nilitum phan nang cerap dun bom lo la si nitum dak kadoga be la nomati long nilitum thoiso arong matela nilitum okreng ahawara long laso arong long chuke damtang afrang 2000 aning kan itip dolo lapen ke non 19 konyo 2097 non afrang ke damtang 20 bosor afrang 23 api nilitum non aku dak kado ka berong long talon pon lo lasi rong sitame bate boktera sitame nilitum long nang cerap nang cetudun lo la sida kado kabe nilitum jitu culture do la so culture ateng nilitum non dak kekan cepate lapen kilun cepate lapen chong chingdang pusitame ritnong chingdi sitame kado kabe nilitum program alu along asidulong nilitum bonai pon lo di la si la so teng si nilitum 24 pen reception angke la so pi pen ke kado kabe program sitame nilitum cengpon po lasi kewang jiar ni sitame kado gawe sitame nang cerap dun jipusi nilitum lanang litum a channel pen papachini nang pachini pon lo nangte mo hajong satame alang litum pachini pon lo hala hilpi mate singar amen bang pachini singar mate pu nona mat ke nilitum local heri doji nilitum la non chingwai pon bom lang sita dak local la bang ke nilitum non chingwai pon bom lo la tebok terai kaduga we tum phani litum non pinialom hang thu sin nilitum chingwai po la pen kaduga we nang litum phan sitame nang pachini pon po নমস্কাৰ পিনিদা অক্ৰেং ৰংকিমি
Horendranath Tero Naklam Long 28 Angdeng So Karbi Jutang Juba Chingthu Rasong Domahi Reception Committee Ahin Pen Nang Litum Public News Time Live Lapen Prothom Khobor Aphan Kadompa Jiriglo Laso program Nithom a program do Laso Phi Ladakh Itum dak lokale mesis ritesar ahin pen panangan cerap sidundu budhi sere nakepi dundu lapen dak okreng rongkimi ahawar pen sarmar pen sarpimar lapen riso ijang atumda panang kam pen abidi pen ang cerap dun iglo lahai pen lasi la sopi la nitum la sodomahilong panang anon ta kikleme dolang non bihu pusi nitum ta sap sang iglo la pinabdik pen ke nitum ta dak aku rongasor pen aku cipaduk dun po la bihu pusi nitum la so nitum mane asap kisang iglo nitum ta la karbiaron pen bihu ki kando ronglong kasi nitum ta asam kam hai ke tibon kelak lo puthot non bohag bihu han nang litum han best wishes nang litum news channel han best wishes na pajeri lo katlong tangte la bangko Sokarbi Domahi dak okreng hawar long ke ibi ponceng lang na mate bata hini lo di na bata hini lo 1997 lo bolo inke non 2023 lo bolo tangte konana district kan tangmai na district mane Nagaon district do itum Karbi Anglong do ke lan lo di Nagaon district pen itum la Karbi Anglong tangte chief guest la luhi sarpu jok penyason aluhi sarpo ke dak dolo ilitum la keceng hon Dr. Tuliram Ronghang sar CM sar la sofi itum sar Dorsing Ronghang Honorable MLA Hauraghat la sofi sar Bidya Singh Leng Honorable MLA Difu la sofi sar Sondro Singh Kro President of Karbi Anglong Cultural Society Lingke kecopa luhi hai ke chairman KSC deputy chairman Karbi Anglong Autonomous Council and all EM and MSC Karbi Anglong Autonomous Council lapen nang litum la bangso tingke 15 journal do na chitong duni pusi 15 journal do daklo na chitong duni pusi VLC tum man 15 এপ্ৰিল বহাগত ইয়াত আমাৰ লগত আমাক আহি আমাৰ যিখিনি কালচাৰ এই আৰম্ভত আপোনালোকে সহায় কৰা সকলো চেনেলৰ পাব্লিক নিউজ আৰু প্ৰথম খবৰ আৰু টাইম লাইভ আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ যেহেতুকে আমাৰ আগন্তুক আহি থকা 24 এপ্ৰিলৰ পৰা চৌকাৰ্বি জুতাং জুবাত যিটো আমাৰ কালচাৰ আমাৰ যিটো থলুৱা কালচাৰ আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয় ঠিক সেইদৰে আমাৰ এইবাৰ অক্ৰেং ৰংকিমিত পতা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ সকলো গাঁৱৰ মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াকে ধৰি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলকে ধৰি সকলোৱে আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰি আমাৰ যিটো কালচাৰ সেইটো আমি কৰি গৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সকলো নমাটি ৰাইজে সহায় সহযোগিতাও কৰিছে আৰু ইয়াত আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ অন্য জাগাৰ পৰা আহিব আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিব টুমপ্ৰেং তৰাদুবিৰ পৰা আহিব পাৰুখোৱা দেনগাঁও
তাৰপিছত ৰজা পথাৰ সকলো জাগাৰ পৰা ইয়াত একত্ৰিত হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনি কাম এতিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছে ইয়াত আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰ্যটকস্থলীত দায়িত্ব থকা আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM তথা আমাৰ নমাটি সমষ্টিৰ MHC প্ৰীতেশ সিংহী তেখেতে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহিছে আগন্তুক দিনত সকলো আমাৰ কাউন্সিলৰ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰৰ লগতে সকলো কাউন্সিলৰ টীমক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত আহিব আৰু আমাৰ এই দমাহী তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ যিটো কালচাৰ আৰু আমাৰ যিটো চলি থকা আমাৰ যিটো কালচাৰ সেই তেওঁলোকে এইবোৰ তেওঁলোকে হেৰি কৰিব কৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল গাঁৱলীয়া অঞ্চল ইয়াত তেওঁলোকে আহিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম আৰু আমাৰ ইয়াত সকলোৱে মিলি ইয়াত কাৰ্বি অকল আমাৰ কাৰ্বি বুলি নহয় ইয়াত বড়ো তাৰপিছত তিৱা আছে ডিমাচা আছে আদিবাসী ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন জাতি ইয়াত সহযোগ কৰিব সহায় সহযোগ কৰিব সেইটো কাৰণে আগন্তুক আহি থকা দিনত আমি এই দমাহীটো সফল ৰূপায়ণ কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ